mu gihe Tshisekedi avuze ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, Ndayishimiye akavuga ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi bombi baraza bakabikora mu buryo bwa gisirikare, bakazana ingabo. Samedi yarasi ikaza muri ayo magambo, ikaza ishyigikiye uwo mugambi. Ni ukuvuga ko menace ku Rwanda yahise izamuka. Uko yazamutse ni nako u Rwanda ruzamura defensive measures. Icyo gihe u Rwanda ruba rufite uburenganzira bwo kuzamura defensive measures, kwirinda bihagije. U Rwanda ntabwo rwigeze n'umunsi n'umwe rutera Kongo. U Rwanda ntabwo rwigeze n'umunsi n'umwe rutera igihugu cya Kongo. Ntabwo rwigeze rufata umugambi wo kurasa Kongo. Rwafashe umugambi wo kwirinda, defensive measures, kwidefanda. Kuvuga ngo aba bantu bafashe umugambi wo gutera u Rwanda, bakanawuvuga, bakawugaragaza, bakawushyira no mu bikorwa, reka dufate ingamba zo kwirinda. Ubwo intambara barakomeje, M23 Tshisekedi uko ayirasa ngo arashaka kuyitsinda, ahubwo ikamutsinda. Mu ntambara bigenda biti? Mu ntambara ku rugamba urapanga gutera umwanzi, uwo witwa umwanzi wawe. Iyo umuteye ntumutsinde, ahubwo akagutsinda, utakaza naho waruri. Ni uko urugamba rugenda. Iyo unteye nk'aha ngaha ndi uturutse aho ngaho, nkabona ko aho wari wapanze kunterera niho haguha avantage. Icyo gihe iyo unteye nkagutsinda, ndahagukura kugira ngo utazongera kuhakoresha kuntera. Ubwo ngubwo ukagenda nawe utakaza. Nuko Tshisekedi yagiye atakaza, M23 igenda ifata ahantu hanini. Ubwo reaction ya international community ni yihe? Reaction ya international community, kubera M23 gutsinda, ntibabona M23 ikibazo bagihinduye cy'u Rwanda. Mukurikirane neza ukuntu ikibazo cyaje guhinduka icy'u Rwanda. Iki kibazo cya M23 ntikigeze kiba icy'u Rwanda, ariko ku ngufu bagihinduye icy'u Rwanda, bakigira cyo n'uyu munsi. Iyo bafata ibihano, haba mu Banyamerika, haba mu European Union, iyo bafata ibihano, bafata ibihano nkaho ari ikibazo cy'u Rwanda. Bakigize ikibazo cy'u Rwanda ku ngufu, kandi u Rwanda ari rwo rwaterwaga, ari rwo ruhagaze ku mipaka yarwo kugira ngo rudaterwa. M23 kugira imbaraga byabaye icyaha ku Rwanda. Ku bwabo ntabwo M23 ikwiye kugira imbaraga. Wavuga ikibazo cya FDLR bakagitrivializinga, bakashaka kucyoroshya.